Good evening to all. Sanja kaham. Delhi ni update. Hoito kabangma borok sinamo sumai tongkhana. Tini ni Supreme Court ni je VC election ni case state government dui sabta ni bagai borok time sanmani borok plea khaimani abo reject khai rejaka Supreme Court by. Kai tabuk 6 tariko hearing khayo chini favor hearing ngai hinai ओमफ्राय दिनै आबोनि परे जे मीटिंग माने गोबांमा नर्थ ईस्ट नि लीडर्स रक बाय जोंनि बुबाग्रानि लीडरशिप बाय ताई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेघालया बिनि लीडरशिप बाय खायै जों आसुगलाय माने यागोल गोबांमा कक सालायखा नर्थ ईस्ट नो बायके थानसा खायनाय ओमफ्राय खोना दिपरनि 12टाव नरक नासिंलायदि नरक नुगुइ माननाय तै खोनावै माननाय कायसा कटर एनाउंसमेंट एबा खाय नॉर्थ ईस्ट नो तैयै जतो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी थानसा खाय इताम कगनसा जतो न काहाम करन तंलायदि बेलाय के हामबाय